Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. Sonke-ke siyazi-ke ukuthi Ukhozi FM seluqalile-ke amalungiselelo engoma yokuhlukanisa unyaka. Njengamanje-ke Ukhozi likhiphe izingoma ezingu-20 okumele kukhethwe kuzona. Kodwa-ke okwamanje-ke kumele kuqale kuvotelwe eziwu-10 ezizosala kulo mncintiswano wengoma ezohlukanisa unyaka. Into-ke eqaphelekile-ke ukuthi kule top 20 efakwe Ukhozi FM ayikhalisi, zonke lezi ngoma ziyashisa futhi bezijatshulelwa yonke indawo lapho kade zidlala khona. Okunye-ke esibuye sakuqaphela ukuthi kumaskandi kukhethwe ingoma eyodwa esiyaziyo sonke ukuthi ishisa izikhotha, ingoma yamafikizolo uYongcingonyoko, okusho ukuthi abaculi abanjengomThandeni kanye noKhuzani babeqinisile ukuthi ingoma ekufanele ihlukanise unyaka ekamafikizolo ngoba nakhu-ke abambangisanga, kodwa-ke bamnikeze i-support. Asithembeke ukuthi bonke abalandeli bamaskandi bazomvotela uMafikizolo ukuze azokwazi ukuthi phela naye ahlukanise unyaka. But anyways-ke siyivala la ivideo yanamhlanje, siyibeka unqi. I really hope ukuthi u-enjoyile ivideo yanamhlanje. If u-enjoyile ngiyacela ukuthi usmash leyo like button, uphinde usmash nalo subscribe button, and mina-ke I will see you in the next video. Bye. Ungakhohlwa ukukhomenta down below ukuthi wena kule top 20 yiphi ingoma ohambisana nayo nokuthi yiphi ingoma wena ufisa ukuthi ihlukanise unyaka. But anyways-ke bye.